Katukad, di basol. Tinapalabas. Napan ni Donna iti hotel ni Don Juan, tapno ipatungpal na ti plano na amang irwar kaniligaya. At damod da dinggas iti irwar nga agpalpaliiw, amang ilugan to kadakwada, iti kanito ang makarwardan iti hotel. Ngem saan nga amo ni Donna, nga dan plano ni Don Juan. Inayaban na ti maysa agwardya na pulis, kat pinagbagkat na iti merienda nga isang pet ni Donna. Ket ipan na iti silid nga ayan ni Ligaya. Mas daaw ni Donna, gapu iti dayta. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukat, di basol! Iti silid ni Ligaya ang kagurgurak ipagmeryandaan tayo, Don Juan? Wen, Donna, umay ka. Pagsasangwan tayo kadaligaya tin sangpet mo a merienda. Apay anas kan nga ijay. Ang mga numatong-patong lang da ijay a babae. Di kagdanag. Saan na mapasamak dayta? Iswa mapantan. Agururayan ni Ligaya. Imunan ti gwardya. Gwardya! Apay nga inrikap mo diri daw! Gwardya! Agian kadita, Donna. Don Juan! Apa yan? Anya ti kayat asawan da itoy! Don Juan! Agian kadita, Donna. Dua gayon ayapan ko kini Boy. Natangkan nga minti ulo na. Iswa masapo lamay nayon ka. Don Juan! Irwarnak ditoy! Tumulong ang amang sapol kini Boy! Saan kami ang nagbalik? Donna, anyo tinakas... Nanaligaya. Saan kami ang nagbalik? Ha? Plano ka nga irwar ditoy. Dayta mainom nga awit ko. At dalaok na dayta nga agas. Tapno makaturog kumadagiti kwarta. Kastamatan ni Don Juan. Ha? Ijerwar. At dadaang kaldinggas. Ni Boy kandagiti agtutubo a grupo mi. Anya? Numairwar ka dito yung hotel. Aggugulon tumatan dagiti agtutubo iti asidag ti hotel. Tapno isuda ti pakaituunan ti imatang dagiti pulis. Nalaklakatan tumatan ang makarwar. Donna, agyaman akan ka. Talaga naturod ka. Saan ka nagpangadwa nga imay ditoy? Tapno mairwar na. Siyak na ang ti makastrak dito hotel. Gaputa ti amo ni Don Juan. Kat agpagayam kami. Ngam, namaysaan na ka. Impupok na kan ditoy. Jak ninamnam akastoy ti mapasamak. Ngam saan ang mabaling nga agbayag ta ditoy. Nanaligaya. Saan abalin ang matayak? Basta saan kayo amaan ano kadaboy? Saan nan? Di tay itulok akasta. Awan tinamnamata makarwar ditoy. Gabuta awan ti mabalinta pagnaan. Iti tawa. Delikado, Donna. Awan ti mabalin a pagkaptanta. Nangatuunay daytoy ayanta. Amangan numatnagta. Numagnata di tatawa. May salaang abidot ta. Matnagtan iti baba. Kat sigurado nga ipatay ta. Awan ti mabalin a pagkaptanta. Gwardya, inak maturogan. Saan mo aluklukatan ti Rida wa nakaipupukan da Donna ken Ligaya, ha? Ron, Mayor.
Agbantay kayo anaimbag. Ag sinublat kayo iti kaduam nga agbantay. Rumidep ka, kalpasan na sumublat met tay kaduam. Katurayan niya ti bagbaga dagiti balod. Saan yung nga ilukulukat ti ridaw. Numakarwarda. Agsungbat kayo kaniyak. Nalawag. Boy, itay pa ang nakastrak ni Dona iti hotel. Wanarson. Urayan tayo latta ti iruruwarda kininanang. Sapay ko ma, tamakarwarda. Basta agsipot tayo latta. Saan tayo nga ikatan ti imatang tayo iti ridaw ti hotel? Iti kasta. Makita tayo adagos ida. Juan, boy. Naulimak ti aglawlaw. Kat dagiti agtutubo akakaduami. At dada iti naglembang handa. Nga magsipsipot damat. Sapay kumatag baligi da Dona kan ligaya. Makarwarda kuma iti hotel. Gayam ni Dona ni Don Juan. Iswasapay la kuma. Tamaalilaw na ni Don Juan. Be, nagadumot kan da ito'y akwarta, Astor. Uwan, Margarita. Kukom daytan. Ha, Makamukan iti dayta kwarta. Agam kayat ko. Iranod mo ti ina ken anak mo. ha, Saan lasi katiag namay? No di kayat agraman ti ina ken anak mo. Astor. Ado tinapukaw a kwarta. May saditan tinamindua nga inala tayo nagsurat kanyak iti. Ano jak ikan iti daw-dawaten na kat pabutakan na ti happy house. Ngam, napabutakan ti happy house. Di mapon. Awanan yaman na kanyak. Tinapatag ita. Kat ada mansyon apara kada kayo. Kat daytoy rancho. Asino ti pangtedam. Kukuak da ito'y rancho. Iswasaan na nanas ka na damagam. Astor. Ala, ang kamaturugan. Kat idulin mo ana imbag dayta akwarta. Saan ang mabalin nga agtalinaag talatan dito'y anak kapupok na naligaya? Anya ti pampanunutan. Ituloy tati plano, nana. Saanan? Ang mga nudakas ti mapasamak at mairaman ka. Saan abalin kanyak? Uray matayak. Basta saan kayo ang madaksan. Saan, nana? Aramidan tati amin. Tapno makarwarta dito'y. At dadaboy ijerwar. Agur uray da kadata. Dona, Orayan ta ato mga trabi, nana. sige, Dona. Artistaan ta ti gwardya. Banay, talagang kadian dito ika-farm at makal. Juan, Jonas, isungam amok apirmi ni Auntie Ligaya. No kasta, amumot lang ni Boy. Anak kano ni Ma'am Ligay Rayjay. Juan, Jonas, ni ading ko Franco Dayjay. Kabsat na ni Baby Grace. Ha? Ada kabsat na? Ni Joy. Joy? Juan, ni Joy. Isu Dayjay ni Baby Grace. Agkabsat da. Kat ita, nagkita dan. Amom, Jonas, nagsaya at da a pamilya. Ni Auntie Ligaya, managtulong Dayjay. Nangruna kadagiti trabahador dito'y farm. Kasta ka di. Kat iso akayat na adito'y kayo farm nga agtrabaho. Tapno mailiklik kayo iti dakas nga aramid. Si dadaan at tumulong kada kayo. Sa bagay, gusto amin ngayong bagbaga na kada kami. Kaya't pinampanunot niya na imbag, Banay. Isong manugot kami. No kasta,
Si dadaan kayon nga agbalbaliw? Una, Nasayaan no kasta, Jonas. mapahinga ta. Awan matlangan ni Ma'am Ligaya. Nalabit nga adda pa ka kumikuman na ita. Nalapit na kasta. Ala, Jonas. Agawid kan iti pagnanaudan nyo. Taing ka aginanan. Sige, pumayak tumanan inton bigat tirabi. Takayat ka akapatpatang. Wana, awan matdakas na. Sige, agpatuloy akon banay. Oh, tangat rabiin. Hanggang jak maalat iturog ko. Mapanak man kit DJ Tirasa. At dadagi-dagi kay Jai. Kat uray mairide pa kay Jai. Awan na niyaman na. Bareng sa guyap-yaper na kay Jai. Tanapar-pariir. Gwardiya! Gwardiya! Ilukat mo to'y ritaw! Matayan ni Ligaya! Talo ko! Niligaya! Agsakit ti tiyan na! Ipanyo iti ospital! Gwardiya! Ang yati mapaspasamat ka na kayo! Saan na kanon ang kabailan, Gwardiya? Ipantayon iti ospital! Numatay ni Ligaya, si kamit lati madaksan. Tadi ka dimnag kanyak. Madaksan ka kini Don Juan. Umay kan, Ligaya. Salabayan ka. Matayak sa butan. Ipan ka iti ospital. Di kay rumor! Tulungan nak! Ipantay iti ospital ni Ligaya. Numatay, basol mo matlaang. Madaksan ka kini Don Juan. Sige, rumor kayo! Juan, Sige, kuyukan na kayo sa ospital. Mamayabag iti talupay ang pulis agad wak. Magkuyukan na kayo. Aniya ti kaya tasawan da ito'y. Tumaray ka, Dona. Juan, Kamatan, gwardya! Saan, Don Juan? Awan basol ni Dona kan ka. Syakti ka sa pulam. Di mo iraman ni Dona! Oh, apay nga agtantaray ka, ma'am. inak gumatang iti agas ni Don Juan. Naatake iti puso. Anya? Sige, inakon! Didaktaktakan! Asidag akon iti entrance. Da kayo, Gwardiya! Ni Don Juan! Naatake iti puso! Inak gumatang iti agas na! Anya? Sumbatan niyo titila mo, no? Tumaraya ko na. Nas ka na makadayuak dito eh. Ano ti kunam? Ni Duna, di yung palubusan na rumor. Bilin ni Mayor. Nakarwaran, timaray! Bakan ka no gumatang iti agas ni Mayor. Tilimun niyo! Sige, ibaba akong ti telepono. At da kami agugulo. Ayop ka, Don Juan. Awan umasping iti kinadakas mo. Gwardya, ipupok mo matlaeng daytoy ababay. Hoy! Okay, aga-apa dito, oy! Agawit kayo niti babalayo! Kayon saan adito iti umayo pagapaan? Anya kayo ya? Grupo tigang! Humanaw kayo dito yan! Saan ka nagbaligi? Apag iso arimwar ni Don Juan, idi nakarwar kami iti silid. Pinataray na ko ni Nana Ligaya. Iso ating marayak mata. Donna. Ala, anya nga ron, baliwan tayo ti taktika. Juan, Uncle Dingas. Tatang, ang mga nudakas tinaramid ni Don Juan kini Nanang Ligaya. Talaga, dakas tayo adon. Uray siya. Talagang iraman na iti kinadakas na. Iraman na kano ayapan kan kang boy. Iso nga inkulong nakmat. Marigatan tayo talaga ang mangirwar kiniligaya. Taado ti gwardya nga agbambantay. Kasano itan?
agpakita kini Don Juan. Saan ang mabalin, boy? No saan ka sumuko? Kasanon ni nanang. Saan ka sumuko? Amok nga uray ni Ligaya kat di namat kayat asumuko ka. Kasta tinakuna na kanyang. Idi impupuknak ni Don Juan iti silid nga ayan na. Anasaysaya at kanong amatay laangan. Ngam ti sumuko ni Boy kan ko ana. Uray matay. Basta awan dakes ang mapasamak kada tayo amin. Saan ang mabalin amatay ni nanang Ligaya? Ipamuspusak ti pan nakarukat na. Jak paila nakamurmuray. Nga matanumawag iti telepono. Inagsumbatan. Hello. Ayop ka talaga, Don Juan. Don Juan, no di mo pa'y laparwaran ti inak dita hotel mo. Bumbaan mi ti pastek mo. Andiya. Hoy! Timal! Saan nakakarkaritan? May salaabidot mo. Matay ni Ligaya. Iti ka nito amatay tinak. Agsagana kamat. Ta saan ka nga inggaan? Nakarita talaga ti salbagat timal. Ngam sa anak amaabak. Agtinag kametlakan niya, boy. Sumuko kan tumetlang kaniya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.